Ljudi koji nisu javne osobe nemaju pojma što je komunjarsko, udbaško prešućivanje. Ja ću im objasniti. Recimo, kad radite 16 godina na HRT-u kao ja, radite apsolutno sve najgledanije emisije u zadnjih 30 godina, a oni pišu leksikon u kojem vas spominju u 2 poluistinite rečenice, pa se stekne dojam da ste vi tamo šetali kožicu. Ili primjerice kad pišem kolumnu za lokalni instarski portal koja postane najpopularnija u Hrvatskoj i svi me prenose mjesec dana, a nakon toga nitko, kao da sam umro, ne daj Bože, od srčanog ili moždanog udara, pa šta ćeš sad? Ili kad imam emisiju koju na YouTube-u pogleda neke od njih i do 50.000 ljudi, a neko mi iza leđa daje oglasnik, pa nekakvog starčeka umjesto mene dovodi, pa onda njemu nakon 3 mjeseca dao otkaz. Ili mi gasi profil, ili mi gasi stranicu, maltretirama, dakle on nastoji mene ukloniti iz javnog života i zalijepiti mi flaster. Problem je međutim u tome što će tajni špijuni interesne skupine morati omrčiti gaće i baciti ponudu na stol meni i sličnima menim političkim disidentima i političkim aktivistima. To će se dogoditi prije ili kasnije, no međutim njima se neće svidjeti ono što ću ja tražiti. Ja tražit ću njihovo uklanjanje, njihovih nepotističko-klijentelističkih piramida, njihovih flundrača koje čibuče i piju kavu, njihove slinave djece koja se vozaju u BMW-u. Oni naravno na to neće pristati, ali kad se dogodi bankrot Hrvatske koji će se dogoditi za 3 godine, a kažu domaći ekonomisti i svjetski ekonomisti, onda će oni nuditi sve, nudit će i gaće sa sebe, ali mi više nećemo biti raspoloženi za njihove ponude. Zašto? Zato što se s veleizdajnicima ne pregovara, s veleizdajnicima se ne razgovara, od veleizdajnika se ništa ne traži. Veleizdajnike se hapsi i sudi.